chiro no fa ne personal na ye odachi me wo Piwak Natural Health Dr. Nelson Mototi ewo ha one ne Dr. Penny awakofa 3P garlic mixture aba wo hanti ene ni nkomo dog yam akwa aba da bia agboko de enyame ase Piwak ntade de ngwa na ache ho sesa oba na de bia ba ne enso ya share guso na fine designer no ya de ayefe adaroma ade achi bia enya nipa foforo ma ne hwe Adom TV ti eda ya obi hwe ne ati Piwak no yentie ho asem aka ho asem nso na yentie mfiri wo ankasa ho Piwak Natural Health adwumakuo adwumakuo bei yo medals na pe mechia Ghana for afefa hwe na no pe woti Piwak pe na wo hu se ye ni adwumakuo ba ho a kwan pa ye pe se obi bia benya pomdim pa anope se yeti ha na ejina pomdim pa ekita yen enti obetimi ashata de obetimi adware oni ofufo betimi ahia anya nkomodie ama wetimi akonwuma so a ni nyina ya pomdim pa ekita wo na kwan papa ben ye betimi aboho ban kwan papa ben ye betimi ahemokina na ya pomdim pa ekita yen betimi akrom ye na yetimi akoye no especially ye ko Xmas festival yimu no adafo ba ye nchen ye be ko adafo nchen se nkrofo bia ye ho mo ache nyina no ye ne omudi nkomo ni nyina gina apomdim pa so enti Piwak for adwen ho ehun se no korare enipa da se ne bia ni ho a obeka se won didi na onnom na onhome na se onipa bia didi home enom dia ye dan a efi ni no mahodo betimi aba ni padue no enti onipa betimi ayare se ye betimi aboa ma de bia da ma onipa pomdin ewie pa ya dia ene ese ye nya enwanu no bia ebetimi aboy na yi efi srade ni no mahodo a emmo ma moja entimi enya fosane yi e woni padue mu ta no ma na ye betimi anya bi akọ eni pedua mu de bia ameka say woni pedua no wo hwe yen liver na bibi te say vitamin C no yentimi produce de say yen nya fi enruba mu ana say enduaba mu na yen nya vitamin C enti etwa say vitamin C daily bia no yen nya kakra e de kọ ni pedua no emu de say na tie dia ende ye betimi atwetwe say nwanu yi na yetimi de aboa e de asese ni pedua ama moja etimi e de afosane ye e woni pedua mu eno so na Piwak for nam kakra team of doctors academians researchers yaka ho abom say no kware mo no kware ebibiduru a ye no ye noa ye be fa abefo kwan so atwetwe enwanu no biara bo ma nipaduane bi peye say do nyankopon o my fruit ene say we cancer patient we are diabetic patient we hypertensive patient okwa at least we doctor na say we dietitian I recommend fruit e dey mouth the san e tie dia and ye betimi atwetwe say enwanu no papa pa na ya boa e dey ye dro kama ama Ghana for ene na aba no say ye kan abibido ba ko a wo Ghana ni Africa ha edia kotene ebo nipa ma mojeja fosane yem e ma wo nipa wo immune system e strong pa dia na e 3P garlic mixture Piwak dia badwam so a ye de som ye man Ghana papa sa enti media dia me kan dia to so e ye oba obu nsa wo te ya wo me so ya pe 3P garlic mixture no binom na emwa wo yie pa wo menses na plot no dog so a wo de nom 3P garlic mixture enti dia me ma kan ye dog dia biam na 3P garlic mixture eye nipadua no de bia me kan say we are taxi driver mami ahomache wo sori ko dwamanso papa wo sori ekotena receipt mu e office ade ba ko no say moja antimi ndi enipa mafusane ya ebetimi di oyawo e de aba onipa nipadua no mu wo betimi anya bibia e fa ne numbness wo nsa betimi atriti wo nan betimi atriti wo sciatic nerve nkura no wo betimi anya pressure wo ho enti wo ho a free wo sese call 9 to ho no kura ebetimi atwetwe na wo te yaw e wo woni padua mu Piwak Natural Health say akoma na dey mu no ene na chiche mojama ni padua no say bibi ba srade bi e wo si akwan bibi be wo si akwan a akoma no ntimi mfa moja enko ebetimi di oye ni ohaw e de aba ni padua no emu ene nti wo hwe the anatomy of the human body ni padua no free yeti ekosi ye form no e droben ahodo enti sa droben nyan e say ye boam say bibi biara e be osi akwan bia e say clear free ho na moja akoma no di moja ekoma ni padua no akwan nyina ene nti 3P garlic mixture e boaw ama moja etimi asane awura ni padua ni bibi biara ese efata ama wapomudin enti ene say moja broso e haw na ebia we duro so for a long time but asa yare no eko na ba wa manage ya wo ho ti dwa wo ni subru wa kuma ye ba pelepele wo ti bibi kito bi ko na wo mash wo se bam Piwak sem wo do kura wonom dada no to aso nenom wonom 3P na 15 minutes wo do bi a wo no wo betimi anom aka ho na etimi abo
amamoja broso alternatively because one we do ache na hwe say menya 3p kan ho se na yare no ye den etie de bia me kan say ye kan say eduro ye eye bra patient na wo yare no wonu meduro no de ohun say eduro no ye ma no eno ne ye kan say eduro ya menom ye eye eboa me ana say emwa na Piwak de bia ye kan say ye de no kwaredie nyameso e ka cho say 3p garlic mixture ni edopa uta wonu hu de biarada esanse eduro no uto na wonu mu a e ma resource wankasa ubegina ho akase eduro de mete me sika kotoye no ma hu se ama me mfaso di papa ewo eye mapomudin ekwanso esichiyarefo e me kan se diabetes e sha se hawa aduane a wudi banku fufuo emu ni na sefo ni nyina ye hia neji na body need me afama yanya hoodin sa pancreas need me produce insulin na ye ntimi nya glucose no e ma ni padu need me mfa e ba na ye jinso bi tugu saa enti yesre e na no pe say ebia ye den no so te say metformin novolog insulin kwa na inject Piwak say ubetimi the 3p no mpo aden etimi support na aboa ama wapomodin etimi ewie papa because it's ya ba no antwe ne betimi afra wani ko betimi ato doctor here say dey dey we twa na efe so si ya emema bebre okrum ha esichi yare nti sabi o mema asam enko yesa nti Piwak say yenya 3p garlic mixture edu betimi support na aboa ama moja etimi adafo sani yen nyina no say ye de ye ho gym say papa na ono okoba mabusuanya bidi maame na okoba mabusuanya bidi no yen wi bisa wo maame say bisa wo papa say bisa wo fa say papa ofa wo ho te sen na wo wi de mumpo ate sen na yen support na de ye kan say festival yi no say wo wa chede bi che wo bia wo package wo mu tina pa ne we na wo package 3p na wo de aka ho na wo de akwakoche na inshira wo na nipa be hu say ampa odwe ne ho yi papa e 3p na e de ma Ghana Africa any we as tru omo ntimi enna omo ti yawo obi tokota so a asa oni kete no eko yes papa mama a wutie na no pe Piwak say yenya 3p garlic mixture edu be boy nerves na relax ye kama ama yetimi adama ya sori okuani wo be sorry the next day wanya hoden foforo wo de be kodwuma na wetimi ama wadwuma ye no etimi awie peye etimi edi amaw eye 3p na no pe Piwak for ye di amaw yesre obi bia say yarwe yarwe ene oni patamfo na dro ba ko a ene krum ha eboa mpempem eboa yaresa emane wie peyem eye 3p garlic mixture nti wo na bi wo ho wo ba bi wo nyini ne skin kra eye winkle na vitamin C na wo mu no eboa ma skin no wie peye na enyini ba ema ye nerves no nyina no eye weak nti Piwak say yenya 3p garlic mixture yenfa support ye maame no ye papa no o manyini na ahode ni ho no yenfa do pay emwa wom ma ya pomudin entimi enwie pay papa emfa emaye ene ukofa pharmacy herbal shops drugstores nyina upa bibidu a eye kroji 100% organic a yanfa nkeja na wetimi ehu se eye 3p insu a ohu eye sa eto emenye insu a ekosa aye ene de gubi business ye no aye we eye 100% extracted from the plant na nkasa eno ene yakeka nyonyo no abomu ama edoi aye so unique to the people of Ghana and Africa as large. Enti wo tamale na wo hwe ya furniture aye of akojo heba opposite tamale taxi rank sumo vision echi ho pe obenya 3p ho wo wa aye mumu ne we enterprise opposite wa cathedral eno so obenya no pay bi ho wo ko fodua aye Gapson pharmacy total 2 obenya 3p na wo nkokwa aye Hillside pharmacy and Isaac drugstore obenya no pay bi ho wo a aye Albert Sam obenya 3p garlic mixture kumase furniture aye Dani Heba Colinac Chris K obenya no pay bi wo Takra Research House and AA Mensa obenya no pay bi wo ho na wo akra ha dia na wo do na Angel Heba wo kanse obenya 3p dudo pa ato na etimi abo ama wumpom etimi ewie peye etimi edemo numbers a obetimi afre na ede wo twetwe nkomo na wanya this number 1 organic drugs in Ghana now aye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and now say 020 100 another 0021 020 100 another 0021 3p garlic mixture was see a naturally organic Arabia's rule. That's it, dog. Yamisha, Papa Panti, 3p garlic mixture na Dr. Penny, Dr. Nelson Mututi,
ene ye di ho nkomo no ono ana ye na ade ene ono anso na eka timisre otie kotie bibi foforo ma confused you de tumi ye no waka ade a kire no menses ba no aye bibi wo ho inflow ye ma wa medofo no mbe na echi ofre ye kire ho a aka kire me de ohu ye eye pa timi ma de ye nso ma ho timi to wa wo lake na ya nom bi anwumre na uhu se do ye nom na no pa na anwumre en pa wi anwumre so ti ase o bi ko mo amusoso ni afofo no nya tripina wo se adon de wa wo nom a wa wo timi se enye me na meka ho ase wa ti ase na